Nešto mi baka naučila o bakterijama. Da čujem. Ima loših i dobrih. Imaš bijele zrnca. One zločeste su kod tamo nama, a dobre su dalje od nas. Ne, dobre su u nama, a zločeste su van. Ne vidiš ih, moraš tamo oni mikrofon koji možeš ovako. Da, na primjer, nekim dobrim naočalama. Iako se kalendar uvođenja namirnica u dohranu dojenčeta razlikuje od zemlje do zemlje, i u Hrvatskoj se sve češće umjesto povrća ili voća savjetuje od krute hrane djetetu ponuditi žitarice. Najčešće koje se uvode u dohranu su riža i kukuruz jer su najmanje alergene, zatim proso možemo uvoditi, kasnije i pšenicu i sve ostale žitarice s obzirom na dob se uvode. A uvode se iz razloga što u principu su neutralnog okusa i lako ih je miješati sa ostalim namirnicama, sa voćem i povrćem. One su bogatstvo, znači izvor proteina, minerala, vitamina, u principu i visoko kvalitetnih ugljikohidrata, što nam je za početak nekakve dohrane jako bitno. 6-mjesečna Nina do prije nekoliko dana pila je isključivo majčino mlijeko, no otkad je otkrila žličicu, čini se da bi uskoro mogla postati pravi mali gurman. Do sad smo probali rižicu, blitvicu, jabuku i evo sada krušku. Prvo smo krenuli sa rižom, sa jako raskuhanom rižicom na majčinom mlijeku. Da. I to u prvih par dana je dobivala žličicu 2-3. Kao prva hrana, kao riža, se uvijek daju rižine pahuljice, dojenačke pahuljice koje se miješaju sa mliječnom formulom, a kasnije naravno bolje je uvijek birati cjelovita zrna što se žitarica tiče, jer se ipak sačuvala nutritivna vrijednost njihova time što nisu polirana i dalje obrađena. Rižice je u principu bilo posvuda. Bilo je posvuda dok nije naučila gutat preko žlice. A onda kad smo savladali rižu i rižu na mlijeku, onda je to u principu relativno uredno izgledalo. Sve se češće, ali nešto kasnije na jelovniku malih njupalaca nalaze i namirnice egzotičnijih imena i podrijetla poput amaranta, kvirnoje i bulgura. To nisu prave žitarice, mi ih zovemo pseudožitarice, zato spadaju u porodicu trava. U principu savjetuje se s njima ipak malo kasnije početi, ne kao prva žitarica koju vodimo, ali one su stvarno visoko kvalitetne jer sadrže raznovrsne minerale koji nam trebaju stvarno, pogotovo kad rastemo i razvijamo se. Prednost žitarica je u tome što se stvarno mogu miješati sa svime, od voća, povrća, a kasnije i mesa. A sve se češće stavljaju i gotove kašice koje mamama znaju biti spas, pogotovo kod prvih obroka kad se savjetuje žlica po žlica, a ne pun tanjur pa se najedi. Kada sam u mogućnosti, kada sam doma, preferiram domaće napravljene kašice, ali mislim da bi trebalo imati gotovu kašicu u kući za slučaj da idemo na putovanje ili da se zadržimo u gradu, pa evo da smo spremni na sve prilike.